Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru West Kaburungu radio yacu voa.kaburungu.com. Miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo cabaye ndanse. Umutekano muri iki gihe urabandanya gutosekara naho abatetsi mu ntara badahengeshanya guhura barabira hamwe ukuntu intambara irangwa muri ico gice ca Kongo yohagarara. Inama y'abategetsi bo muri ako karere iherutse kuba yabereye mu Burundi mu misi heze, ariko ntivyabujije ko mu misi mike yakurikiye indege y'akajugujugu y'inteko zishiramwe mpuzamakungu muri ako karere iraswa. Umwe mu basirikare b'inteko za ONU ava mu gihugu ca Afrika y'Epfo akasiga ubuzima mu gihe uwundi yakomeretse. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu Guterres yari yamirije ico gitero. Mu ndwi iheze kandi abasivili 6 barishwe igihe abasirikare ba leta ya Kongo bariko baratana mu mitwe n'abarwanyo mu rwi M23 urwanya ubutetsi bwa Kongo. Vyongeye amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko mu rwi M23 ubandanya gufata uduce tutari duke two mu buseruko bwa Kongo. Uyu mutekano muke n'intambara byama vyatumye abanyagihugu bamana utwabo ku mutwe bahungira mu gihugu hagati hamwe no mu bihugu bihana imibe na Kongo. Aho mu buseruko rero bwa Kongo nyene hatunganijwe imyerekano y'urutavanako, aho kenshi na kenshi amashirahamwe atagira inyungu za politiki hamwe n'amashirahamwe ahanira agatakaza na muntu yaguma kora imyerekano iba iriko yamiriza inteko za ONU hamwe n'inteko zo mu karere zarungitswe gufasha mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri iyo ntara. Abanyekongo baba mu mahanga cane cane abava muri iyo ntara bamana ntaryo bakurikirana hafi ikibazo cy'umutekano mu ntara yabo. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye babiri muri bo kugira ngo batubwire ukuntu babona ikibazo cy'umutekano muke n'ubwicanyi bubera mu ntara yabo y'amavukiro hamwe n'ibintu bibaza ko vyokorwa kugira ngo umutekano n'amahoro birama bisasagare muri iyo ntara. Baragira kandi ico bavuze ku rugendo Papa Francisco yagize mu gihugu cabo hamwe n'impanuro yatanze. Turi kumwe na Maître Emile Muhizi, umunyamategeko umunyekongo avuka muri iyo ntara. Muraho mushiyantahe Emile Muhizi. Muraho nyakubahwa munyamakuru. Turaho turakomeye namwe muraho. N'amahoro. Turi kumwe kandi na Safari Munyarugendo akomoka mu gisagara ca Bunagana. Muraho namwe mushiyantahe Safari Munyarugendo. Mwaramutse neza bwana Frederic Nkundikije. Bigenda neza ngaho? Neza na mahoro hano iwacu. Yego reka dutangure kuri wowe nyene Safari Munyarugendo. Mutubwire mu kanya gatoyi cyane gose, ndabona dufise abanywanyi bafise ibibazo n'ivyiyumviro bitari bike tuvunagure mu nyishu dutanga n'ingwano hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo hamwe n'abagwanyi ba M23 isa ni tariko irahagarara naho utwigoro tw'abatetsi bo mu ntara tubandanya
akizero kuri mwebwe kangana iki ko abo bategetsi bazoshobora gushika ku mugambi wo kugarukana amahoro muri iyo ntara, ikibuze n'ikihe kugira ngo naho utwo twigoro twose twari bama bariko baratana mu mitwe? Urakoze bwana Frederic Ndikije. Ndakeka ikibazo kibajije ni ikibazo koko cy'umunyekongo wese yibaza. Hari umunyagihugu, hari umuturage, hari uri hanze ukomoka muri karere k'uburasirazuba yibaza buri munsi ese ni iki cyatuma umutekano ugaruka ari iwacu. Uravuze utese abafasha igihugu cya Kongo bazagifasha umutekano ugaruke. Ndakeka ko ibibazo byinshi bihari birarenze. Ibyo bibazo akenshi umuti wabyo uzaturuka mu banyagihugu, ariko bafite ubuyobozi bwabo bashira imbere kugira ngo bashire hamwe ibibazo byabo byumvikane kandi bone umuti rero wa mbere ni umuti uzaturuka mu gihugu, mu banyagihugu, mu bategetsi. Nicyo gituma duhamagarira ubutegetsi bwa Kongo ari bwo bufatiye mbere bukemura ibibazo byose mu buryo abaturanyi n'abandi bose bashaka kudufasha bazadufasha, ariko twakoze intambwe ya mbere twenyine mu gihugu cyacu no bibazo dufite hagati y'abaturage. Reka nicyo kibazo twibaze umushingantahe Emile Muhizi, amahoro yogaruka gute? Utwigoro ni twinshi ariko tubona umengo ntaco turiko turashikako. Ku bwanyu icokorwa n'ikihe kugira ngo abanyekongo bose eka basubire mu mahoro cyane cyane ijya ntara yo mu buseruko bwa Kongo? Murakoze kumva ijambo, nubwo wenda ikibazo gisaba kuanaliza cyangwa se kuvuga ibintu birebire usesengura, ariko ikibazo cya mbere gikomeye nuko uyu munsi abantu bavuga ko M23 ari umugwi w'abanyekongo wateye hari ibyo usaba, ariko ntabwo ariko biteye. Nacyo gituma ikibazo kigenda kihindura isura. Ni u Rwanda rwateye Kongo, ariko noneho rwiyubikiriza izina M23, noneho bashira icyapa hejuru kigaragaza ko ari abanyekongo, kuko bafata umuntu umwe bakamushyira hariya cyangwa se bangahe bakabashyira hariya, akaba aribo bavuga ko aribo banyiri intambara. Noneho ugasanga ikibazo ntikibaye ikibazo nyacyo kigomba kwigwa, noneho hakigwa igisa nkaho ari agakingirizo k'ikibazo. Noneho rero iyo mpamvu niyituma intambara zihari uyu munsi muri Kongo zidashobora gutorerwa umuti. Abo banyekongo bavugwa bateye igihugu ntabwo ari bo, ahubwo u Rwanda rwateye igihugu cya Kongo. Noneho rurangije gutera igihugu cya Kongo rufata bitwa ba Makenga n'abandi basa nabo, noneho akavuga ko ari bo bateye igihugu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bo. Nicyo gituma ubona ikibazo kidakemuka. Icyakemura ikibazo rero nuko nk'uko mugenzi wanjye yaravuze Safari, nuko abanyekongo bose bagira confiance cyangwa se bagira umutima wo gukunda igihugu cyabo, noneho bose bagafatanyiriza hamwe kurwanya umwanzi uva hanze y'igihugu utera igihugu. Noneho icyo gihe hazaboneka umwanzuro uhamye. Naho leta bavuga ngo leta ngo niyo ifata iya mbere, nta kuntu leta ya Kongo yafata iya mbere kandi ariyo yatewe. Iki ishobora gukora niki ni ukwirwanaho, ni ukwihagararaho ikarwanya umwanzi, ariko mu gihe amurushije imbaraga nyine izo ntambara tuzazihoramo nta kundi byagenda, kubera ko abanyekongo bafasha abava hanze gutera igihugu. Uwo ni wo muco wabaye mu banyekongo, cyane cyane abo muri Este nyakubahwa munyamakuru. Safari mu nyarugendo uko umushingantahe Emile Muhizi avuze icyo kibazo niko kimeze. Turazi ko u Rwanda rwahakanye ibirego bivuga ko rufasha uyu murwi M23. Urakoze cyane bwana Frederic. Mugenzi wanje ibyo avuze ndakeka bifite ubuhamya, ariko niba ari umunyekongo kandi akomoka muri karere najya mubaze ko M23 iteye ejo bundi mu 2021 mu kwezi kwa 11, ndakeka mu 2021 niho M23 yatangiye gutera ibwira guverinoma Kongo ikorana ibiganiro nayo. Ariko kandi mugenzi wanje yibuke ko M23 yagiranye ibiganiro na guverinoma Kongo ya Tshisekedi bamara Kinshasa. Mu mateka twasomye bashize hanze inzandiko zasinywe na Ministre wa Interieur Gilbert Kankonde,
M23 ari Kinshasa hari ibiganiro bagiranye nayo, ariko namubaza niba mbere ko M23 itera avuze u Rwanda rufasha M23, namubaza niba mbere ya ukwezi kwa 10/2021 Kodeko yica abantu M23 yari y'u Rwanda rwari ruriyo. Nyakutumba Mayimayi Nyagutumba yica abanyamurenge ibatwika, umusirikare Kaminzobe bamurya Irweba muri Fizi bamuriye azira yuko ari M23 yateye. Ndagira ngo tureke kuvanga, dutekereze nk'abanyekongo. Nk'abanyekongo dufite ibibazo hagati yacu. Muri Warikare Mayimayi zafashe ibinombe, nibo babiyobora, bakora n'abasirikare kugira ngo bagaburire abategetsi. Ndakeka ko nitujyana muri ya discours yo kuvuga yuko ibibazo byacu bituruka hanze, bizatugora no gukemura ibibazo. Kugeza n'ubu Kodeko n'izindi Mayimayi ziratemagura abantu, ntabwo ari ejo, bimaze imyaka irenga 5. Abanyamurenge barariwe kenshi, abatutsi bagiye bicwa, inka z'abatutsi zaratemwe. Namwibutsa ko ibuke ko muri Masisi umucuruzi witwa Sadro yaragiye afatwa n'interahamwe na FDLR ziramugota, zibita za kidnapping. Izo kidnapping zabaye ntabwo M23 yagateye. Ambasaderi wa Ubutaliyani yiciwe mu nzira ava kuri Goma Jirucuru, yicirwa mu nzira. Perezida Tshisekedi yonyine bivugiye ko yiciwe na FDLR, ko ari amabandi ya FDLR yamwishe. Igihe atanze ikiganiro kuri mu kwezi kwa 9 ari kuri yaje mu nama rusange ya Nations Unies. Ibyo byose byabaye ntabwo M23 yagateye. M23 ifite ibibazo byayo. Reka nangize Frederic. Na M23 abashigikira ibigo by'ibituranyi, kuko raporo zibivuga bafite inyungu zabo. Ariko ikibazo gihari kiri ngubu n'igihugu cya Kongo cyonyine kitarafata ibibazo by'igihugu, ubigishira imbere, fata abanyagihugu kibaganirize, kirangiza igihugu ibibazo. Naho nidutangira gushakira hirya, M23 irahari, yari hari muri 2012, yakoze amasezerano muri 2009, niyo masezerano bakigenderaho. Icyo kibazo guverinoma Kongo ikirangije mu buryo bwacyo, ikatanya M23 n'abayishigikira baho hanze n'abo hagati, ndakeka ko Kongo yagira amahoro. Ndakeka ko niho tugomba gutangirira, niba turi abanyekongo turebe igihugu cyacu mu buryo twisuzuma twenyine hagati yacu. Emile, muvuga iki ko bishikirijwe na Safari Munyarugendo imbere y'ibihumbi 2021 umutekano ntiwari wose muri cyo gice cya Kongo? Ibyo ndabyemera ko umutekano utari wose, ariko n'ubundi ndagira ngo mwibutse ko kuko akomeje ku bantu batandukanye kandi ngomba kubafatikanya bose nkabisubiriza rimwe. Uwitwa Yakutuma yavuze, ndagira ngo mwibutse ko mbere y'ibihumbi 2016 Yakutumba yarwanye, afata Fizi, afata Baraka, arazagera Uvira. Icyo gihe nta munyamurenge n'umwe watakaje inka ye, kandi umunyamurenge n'umwe wari urwara ngo agire ikintu na kimwe bamutwara. Noneho yavuze ko arimo kurwanya ubutegetsi bwa Kongo, ashaka gufata ubutegetsi. Araza agera Uvira, aza kugira imbaraga nkeya, bamusubiza inyuma, asa nkaho imbaraga ze zirangiye. Noneho asubiye inyuma, yaje kuzanwa mu Rwanda. Itinerere yaje uko yaje, mbere habanje kuza Segowe na murumuna we, bazi Rwanda bamuha amafaranga 2,000, babaha amafaranga 4,000. aba ari byo bimuzana. Njyewe navuye 2018 mu Rwanda, nsize Yakutumba igako. Avuye igako, ubwo nibwo batangiye bya byo kurya abantu no kwica abantu no kugira gute. Ariko mbere yaho bari barafashe abamayimayi n'ubundi bari infiltré. Icyo perezida yavuze ngo l'armée congolaise a été infiltrée, ni ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo cyarinjiwe, kimaze kwinjirwa kirimo abantu bakorera ibindi bihugu, niko nababwiye na mbere. Abo bantu bakorera ibindi bihugu noneho nibo baza bakanduza isura ya cya gisirikare, noneho bikitirirwa ko ari Kisekedi. N'ikimenyimenyi rero nuko ku bwa Kabila niba intambara zatangiye iwacu muri 2016, 2017 yararangiye, 2018 yararangiye. Icyo gihe cyose
nta muntu waba ari umututsi muvuga cyangwa se umunyamurenge wigeze yamagana izo ntambara kuko bari bazihuriyeho, bari baziziranyeho. Ni nacyo gihe Makenga yari ayoboye muri Kivu igisirikare, ariko yavanyweyo n'iki iyo muri 2013 aza kuza muri hariya muri ziriya ntambara yari ayoboye. Ariko rero igituma yavuyeyo n'iki ni uko nyine nabwiye ko bene wacu bataye inshingano z'abanyagihugu, noneho bakajya gukorera ibindi bihugu. Rero izi zakoze ko uvuga ni imitwe n'ubundi ikoreshwa n'abayinfilitire b'abanyarwanda, biyinfilitira muri iyo mitwe bakita Kodeko, ubundi bakiyitiki. Noneho ngiye ngo nkubwire ko twebwe mayi niyo itsembatsemba ryabaye iwacu ryakozwe n'icyitwa Red Tabara. Red Tabara ni iki? Iyobowe n'uwitwa Gisiga ni umunyarwanda w'umututsi, apana byo kuvuga ngo ni umuhutu, ni umututsi w'umunyarwanda. Niwe wari uyoboye kugeza n'uyu munsi wa none Red Tabara. Yasenyeye abanyamurenge bigera hehe. Uri kuvuga Red Tabara umurwi bavuga ko ari umurwi w'abarundi ucumbitse muri Kongo? Ni umutwe witwa w'abarundi, ariko uhuriweho n'abarundi n'abanyarwanda, kuko bamaze gutsindwa kudeta mu Burundi bahungiye mu Rwanda bagerageza gutera Uburundi ntibyakunda. Noneho bidakunze abari bwo bambuka, noneho babambutsa muri Kongo bavuga ko bagiye gushaka backup aho bazaza batera basubira hari ikibuga bazakiniramo kidafite guteza u Rwanda ibibazo. Ico kibazo turakigaruka ko reka ariko tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradio hejuru y'Amerika. Turi kumwe na Manzi Kent. Muraho? Turaho muri hega Kent? Sinahaneza Manzi mperereye mu Rwanda. Ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite cyimviro, turiko tuvuga ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Tuvuga ku ijambo. Yewe umuntu uherereye hano mu Rwanda ngiye ukuntu mbyumva cyangwa se ukuntu mbibona, mbongewe nk'umuntu ndi umunyarwanda uherereye hano mu Rwanda, ariko maze igihe kinini nkurikira amakuru cyangwa se uko politiki ya Kongo igenda. Mu by'ukuri rero yewe uko nagerageje kubigenzura cyangwa se uko mbyumva, ntekereza ko kwanza Kongo yagakwiye kwicara bakaganira n'abanyagihugu. Ntekereza ko badakwiye kumva ko abavuga ikinyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda atari abenegihugu. Ntekereza ko aricyo kwanza bagakwiye kureka, bagakwiye kugenzura bakareba amateka y'abenegihugu, bakareba se bikomoka hehe kuba hari abavuga ikinyarwanda, hari abavuga ururimi rwa Kongo rwabo gakondo bwite. Bumvise kumva bakabanza bakemera ko hari n'abo bavuga ikinyarwanda nabo ari abakongomani, hanyuma bakagerageza guhuza abo bantu n'abenegihugu. ngira ngo ahanini leta yabikoresha imbaraga mu kunga abaturage, mu kubashyira hamwe, apana gutandukanya abantu ngo ni uko badahuje ururimi. Nuko mbitekereza ari leta ubwayo ariyo yagakwiye gushyiramo imbaraga mu guhuza abenegihugu, abaturage n'ubutegetsi. Murakoze Manzi Kent. Mushiyantahe Safari Munyarugendo. Kent ashikirije ikibazo gihambaye kivuga ko muri Kongo abanyagihugu n'abatetsi bakwiye kumva ko kuvangura kubera ururimi ari ikintu kidafasha muri uyu mugambi kurondera amahoro. Cyimviro cyo mu kivuga kwiki? Murakoze mwana Frederic. Nagira ngo nsubize uramuvandimwe Muhizi, hari amagambo atangiye kuvanga, ariko hari ibintu biteye ubwoba kubona umuntu Muhizi uvuga ati na Kodeko muri turi n'abanyarwanda bari kwikoresha. Biteye ubwoba. Kodeko yatangiye ashize imyaka yica, ariko icyo barwanira muri turi ni ibibazo bijyanye n'ubutegetsi butabaho, butayobora. Muri Ruweba bica Kaminzobe ntabwo bamwishe ari uko ari M23 ateye, yishwe uko azira ubwoko bwarimo. Nagira ngo musubize inyuma kandi itariki 15 y'ukwezi kwa 12 2001, icyo gihe ntabwo M23 agateye. Umusirikare witwa Lieutenant Gapasi Munyemanzi yakoreraga muri teritwari Nyiragongo, muri sukomisariya, muri poste ye. Za muvema zitwa za Lucha zikora imyigaragambyo zamagana ngo u Rwanda rugiye kohereza abapolisi bagiye gukorana na guverinoma ya Kongo. Baragiye bashaka ibintu by'abatutsi byose.
iby'abanyarwanda hari nani perezida wa assemblée provinciale witwa Ntoza Seninga baragiye barasenyiwe bafata amangazini yose y'abavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi Gapasi bamutemagura kuri pozisiyo ya polisi. Ibyo byose M23 ntabwo yagateye. Ibibazo bya Kongo tubishakira hanze nta muti tuzabona, nitubishakira hagati. Nibutsa ko disikuru y'abayobozi ba Kongo kugeza n'ubu bavuga ko en fait ikibazo bagishaka hagati y'u Rwanda iyo abantu baje gutera. Uravuga iyo terme ya infiltré, urayivuze neza, ndakeka nawe ushobora kuba ushigike babandi. Donc Gapasi na Kamizobe bagize ko ari ba infiltré. Nagira ngo umusubize kuri aho ngaho, dutekereze nk'abanyekongo, turebe Kongo ikitera ibibazo ni ikihe. M23 ifite ibibazo byayo. Ico kibazo turakigaruka ko ukuntu mubona amahoro yogaruka ari mu sozere mwishura mugira ico muvuze ku cimburo cyashikirijwe na Manzi Kente mu kanya gato. Ndabona aravuze ikibazo yuko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagomba kubemera mu gihugu nk'abantu bemerewe n'uburenganzira bwose. Kongo twayibayemo imyaka yose, uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda ni mu bibazo biriho kandi bigikomeza. Bwana Frederic Nkunikije nagutumiye umbwira ngo hari ikiganiro, nagutumiye urwandiko rwanditswe na konsili wa leta zunze ubumwe za Amerika muri Bukavu 65. Muri 65 urwandiko narukwandikiye narugutumiye rugaragaza ko Bwana Denis Paruku wari gouverneur wa Nord Kivu muri 64 yafasha abahutu n'abatutsi bose abarunda hamwe babata muri Lac Vert. Nukubwira ikibazo cyo Bwana Kent avuze ntabwo ari cya none si kejo. Aho 65 abahutu n'abatutsi barwanywa n'abandani n'abandi hejuru ubutegetsi bubi icyo gihe mu buti yaje kuduha gahenge imyaka twabaye mu gihe cya Mobutu. Ariko tugarutse ejo bundi kukwereka ko ibibazo bikiriho, nukubwira ko icyo kibazo gikomeza, nuko ubu ngubu habaye ejo bundi Buvira. Ejo bundi umuntu utanga umuziki yagiye akora concert. Muri concert indirimbo aririmbye yaravuze ngo abanyarwanda bote barudiye kwabo. Ubutegetsi bwemereye umuririmbyi ngo akore concert muri Uvira ibwira ngo abanyarwanda bose, uvuga abanyarwanda bavuga abanyarwanda n'abatutsi. Ejo bundi kuri Goma kwa mbere itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri muri Goma habaye imyigaragambyo. Izira muvema zitwa za Lucha zishigikiwe n'ubutegetsi zaragiye ziravuga ngo turakora imyigaragambyo kugira ngo ingabo za East Africa zidufashe kurwanya 23. Ngo rero tugiye kuzamagana ngo kandi raba nta bibazo biri bube. Abaturage baragiye muvunagura amajambo umushya nahe Safari, ndabona abanywanya ari benshi cyane gose afite ibibazo n'ivyumviro. Nanga nagarukira ariko nukubwira ko bira bibazo biracyahari. Ni ubutegetsi rero nsaba ubutegetsi bwa Kongo bwacu bugomba gutanga ibihano kuri bera bagenda bavangura ubwoko bwari bwo bwose, abanyagihugu abanyekongo buri bwoko uko basa babemere kuko bari kandi bahane mu buryo butazagaruka barabantu bakomeza rwango mu magambo no mu bikorwa. Murakoze mu kanya turaha ijambo Claude Hakizimana, ariko imbere yaho reka nawe mushika ntahe Emile mugira ico mubuze mu kanya gatoyi cyane gose ku bintu byashikirijwe na Manzi avuga ati reka nyabuna kwama muri ko muravangura amoko eka muvuga ko abavuga ikinyarwanda atabanyekongo duka kwijambo mu kanya gato cyane. Reka wenda nsubize iki kibazo cya Manzi vuga ko ikibazo cy'abanyekongo ari cyo kuvangura amoko. Mu byukuri icyo kibazo cyo kirahari, nta wavuga ko kitahari, kandi ntabwo kiri ku batutsi gusa, kiri no ku bandi banyekongo rimwe na rimwe baravangurana kandi bakicana bikamera nabi rwose. Hari urugero natanga rwo muri 1990 abaruba kandi bose n'abaruba bitwa abaruba Kasayi n'abaruba Shaba bakatanga bararwanye bakura abaruba bose bakasayi babakura mu mujyi wa Lubumbashi no mu nkengero zayo indi miji yose iwushamikiyeho. Barabica babica umugenda bishwe nakorera abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi. Ibyo ngibyo byabaye njewe ndi muri universite i Lubumbashi
narabareba uko byagendaga. Icyo kintu cyari kibabaje, giteye isoni ndetse giteye n'agahinda gakabije. Umuntu uri mu gihugu cye gusenyerwa, akirukanwa, akanicwa, bagasiga n'imitungo yabo. Ibyo byarabaye. Ejo bundi mwabonye Kasayi icyo bise Kamwina Sapu, mwabonye Zayituri n'ahandi hose uko byagiye bigenda. Ibyo byago rero twebwe byagera iwacu bikongerwamo umuriro na bene wacu bitabira izo ntambara. Uhereye kuri RCD ntabwo yari wari umutwe w'abanyekongo, ahubwo n'u Rwanda rwafashe rwateye igihugu, rurangije rufata abanyekongo bashyira hariya, bavuga ko ari abanyekongo bateye igihugu. Abasirikare bose bari mu gihugu nicyo gihe batangiye gupfa, bakavuga ngo bishwe ngo ni jenoside, ngo Kabila yateguye. Ariko twagiye mu nama njyewe nari nyibereyemo, bavuga ko nta jenoside Kabila yateguye, ahubwo ngo babikoreye kugira ngo kubera ko bari bateye igihugu, ngo babona ko bazafatirwa mbarigo ngo n'amahanga. None ngo niko kwitabaza abanyamurenge. Rero none iyo bitabaje abanyamurenge baba bashaka iki rero? Baba bashaka kugira ngo batwangishe urunuka noneho andi moko, kuko tuba twakoze ibintu bidakwiriye. Noneho rero uko amoko atumvikanye ashobora no kugira ibyapfa, noneho iyo mugize amakosa menshi, ibyo bibazo noneho biragenda bikiyongera, akaba bigera ku rwego abantu barya abandi bakumva ko ari bisanzwe. Ndabona akanya kariko karihuta, mushanahe Emile. Yes, ibyo bintu bigenda bigaruka bikorwa na bene wacu, RCD, CNDP, M23 ya mbere, iya kabiri, n'iyi ngiyi hari y'umunsi wa none. Ibyo byose ni bigenda bikongeza urwo rwango. Rero bidashingiye kuvuga ngo nuko ngo batwanze, ariko natwe ubwacu baratwanga, ariko natwe ubwacu tugashyiramo umuriro wo gutuma batwanga, twitabira intambara z'ibindi bihugu bitera igihugu cyacu. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo yacu Claude Hakizimana. Muraho? Turaho. Muri hega Claude? Ni Bujumbura mu Burundi. Ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Ni igitekerezo. Yego, duga kwijambo. Ndaramukije umutumire. Ni babiri barakumva, duga kwijambo. Abatumire ndaramukije. Yego. Nashaka kunganira. Murabona ko Kongo imaze imyaka myinshi iri mu ntambara, kumbure natwe i Burundi twarashiye mu ntambara kuva za 1993, haraba ibiganiro, abumvikana barumvikana, baraza no muri leta. None ariko ndibaza ati none ni ikihe kintu kibuze muri Kongo kugira ngo iyo migwi yose cyangwa imihari ahiragwana itoja hamwe kugira ngo ije mu biganiro na leta ya Kongo, kumbure nimba ari intebe babaha cyangwa ibibanza muri leta bakabatunganiriza, bakareka kuguma bahungabanya agatika ka muntu, bica abantu n'ibintu, kuko hari umuntu muto umwene gihugu niwe usanga ari we ababazwa cyane n'iyo ntambara, muri karahunga nta terambere riba kuri we. Urumva n'ingorane ngashane bati none kira tugikura hari intambara bavuga ngo muri Palestina na Israel, babumye twumva mu ntambara turasubira ngo Somalia n'unyene ntirahera. None muri Kongo by'abanyamurenge, u Rwanda ngo rwarabiha abanyamurenge, abakongo nabo abakongomani nabo ntibabemera. Eske ni ikihe kintu cokorwa kugira ngo iyo migwi yose ije hamwe, abo bihakanwe igihugu kibemera? Murakoze, nije nashaka gushikiriza. Murakoze Claude Hakizimana ku cimviro mushikirije. Reka cyo cimviro tugihe bwa mbere na mbere Safari Munyarugendo, duga kwijambo mu kanya gato. Murakoze cyane bwana Frederic, mugenzi wanje avuze neza cyane. Atanze urugero rwiza cyane. Nagira ngo nsubire inyuma, subire mu ijambo Perezida Burundi Nyirucyubahiro Ndayishimiye Evariste watanze urugero rw'ikibazo cya Kongo igihe yahuzaga iriya mitwe i Nairobi. Mu kiganiro yavuze mu ngereranyo yatanze, yaravuze ati mwe banyekongo ndabasaba icyo murarwanira, murasa nk'abantu barwanira itunda rimwe, buri muntu ati reka mfatemo igice cyangwa afatemo igice cyane. Muri uwo mwanya murirwanira, muri murakanda ibyo mushaka muri rya tunda, muzasanga bitakirimo, cyangwa n'umuturanyi w'uruhande aza bijyane mu burecyo mwarwaniraga. Nicyo kibazo mugenzi wanjye avuze neza cyane. Kongo yacu ibibazo ntabwo twabishakira hanze. Ngiyo nabaye Kinshasa, mu bibazo twahuye nabyo cyane cyane twahuye ibibazo byo kutwita ngo turabanyamahanga. 1995 intambara itaraba, FDR itaraba, aravuga RCD, aravuga M23. Twandikiye Mobutu, Perezida Mobutu, ndi mu banditse urwo rwandiko twandikira Perezida Mobutu.
urwandiko turwumwandikira twari kumwe n'abanyamurenge uwari uhagarariye abatutsi kirya gihe ari Rwakabuba Cyprien nyakwigendera mu butamwima kumwakira tumwandikira umusaba tuti intambara zibaye mu karere hari jenoside yabaye ariko abaturage b'abatutsi bariho n'abanyamurenge bariho barazira yuko uko basa kandi rero barabicira inka zabo barica barabahunza ngo n'abanyarwanda bagiye babaka ibyangombwa byabo naho byatangire kuva kera ntabwo urwandiko rugeze ubona igisubizo ibindi biri hari nuko Kongo imirwano n'izi nyeshamba Uburundi rwaciye mu bibazo nk'uko mugenzi wacu abivuze rwaricaranye rukemura ibibazo Kongo yagize abahuza ifite ibigo by'ibituranyi bifasha ariko cyo yonyine Kongo ntiganiriza abanyagihugu bayo nicyo kibazo gihari nagira ngo mbwire mugenzi wanje ndangiza nuko igihe mayimayi bayihaye mu mutwe yuko akazi kayo ro kwirukana umunyamahanga umunyarwanda ari we mututsi perezida wa Sena Bahati Rukwebo akagenda Bukavu agakora meeting ati ngewe nakurikiye discours ya perezida Tshisekedi muri Nations Unies niba mwaramwumvishe mwese mwaramwumvishe ngo twaramwumvishe perezida wacu yabaye mu mayimayi koko ukuri deri imvugo iri mu bayobozi ba Kongo igaragaza perezida w'igihugu ko ari mayimayi ngaho ikibazo gitangiranye kugikemura rero nuko perezida yamanuka akaganiza abanyagihugu bose akabashira hamwe abaturanyi bazadufasha ariko bigo mu gutangira hagati mu gihugu kibizaturuka hanze murakoze Emile mukanya gatoyi cyane gose muhizi Emile mu gice muvuze ku ciyumviro cyashikirijwe n'umunywanyi wacu ndagira ngo wenda mbyihutemo kandi numva bitari kure y'ibyo navuze mbere ikibazo gituma hatabaho imishikirano y'abanyekongo nk'abanyekongo nuko muri mu ntambara zihari cyane cyane za M23 za CNDP na zandi nabira byose nuko atari intambara z'abanyekongo ni intambara z'u Rwanda zidashobora n'umunsi ntibashobora kuintegra abasirikare b'abanyarwanda ngo babaintegere mu gisirikare cya Kongo noneho iyo bafashe abasirikare b'abanyekongo barimo bakabashira mu gisirikare abanyarwanda basubira iwabo cyangwa se bagapote hagati aho ngaho bamwe bakaja mu buzima busanzwe ari nabo babo ngaho bajya muri zo za Kodeko ariko noneho ikibazo babaye ari abanyekongo bonyine kitwavuga ngo abanyekongo ngo ntibemewe muri Kongo ngo kubera Kongo nguko basa dufite abasenateri muri Sena dufite abaparlementaire dufite abagenero mu gisirikare dufite mu nzego zose harimo abantu bacu bose baremewe kandi barakora ayo mainsida agenda na mainsida yakagombye gukorerwa ubushakashatsi cyangwa se abantu bakayakemura kwayo ariko noneho hatinjiyemo igihugu kije gutera ikindi nta kuntu ingabo z'u Rwanda buriya rero iyo bavuga ngo basirikare ngo n'abanyekongo bateye bafata abana b'abasirikare bafashwe mu nkambi z'abanyekongo bagashirwa mu gisirikare cy'u Rwanda bamara gushyirwa mu gisirikare cy'u Rwanda akaba aribo bakoreshwa noneho bohereza iwabo bamwe n'abana bavukiye muri Kongo nyine b'abanyekongo hakaba n'abandi bana bavukiye muri Kongo ariko ntara impunzi z'u Rwanda ariko bakaba bazi kari agace nyine kuko bakavukiyemo bagakuriramo n'ababyeyi babo noneho rero abo ngabo nibo bazi Igiswahili bazi Lingala bazi imvugo zose z'abanyekongo zikorerwa hari abo baza ari abasirikare ba RDF bagatera igihugu ibyo narabyiboneye kuri RCD kabarebe wenyine ajya gutera umunsi wa mbere bafata Goma nta munyekongo n'umwe warimo bari abanyarwanda bonyine bafata na Bukavu bari abanyarwanda bonyine babona guhamagara abantu kuza baba civile kuza kwemeza ko aribo bateye igihugu ngiki gituma imishikirano y'abanyekongo igorana bigatuma kuko ntawe ushobora kuzana abasirikare ikibazo cy'ukuntu baje kubashyira mu gihugu ubwo cyatewe ikibazo cy'ukuntu amahoro aramayo sasagara turakigaruka ko muragira icyo mu kivuze ko ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo uwundi munywanyi wacu Rutikanga Juvenal King Rutikanga muraho muratwumva yego ndabumva muri hega Juvenal King derereye mu Rwanda ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abatumire babiri Emile Muhizi na Safari Munyarugendo turiko tuvuga ku mutekano muke mu buseruko bwa Kongo tugakwijambo murakoze cyane rero ikintu navuga aho kuri ibyo bintu byose bamaze kuvuga
ikibazo gikomeye cyane gihari. Urabona ko ari ikibazo kiri hagati y'abanyagihugu bo muri Kongo, kuko bumva nibo banyamurenge bavuga ati twe muduhereze inka zacu tubeho iki. Urumva ikibazo ni abanyagihugu bafite ikibazo, ndetse ikibazo ntabwo cyagakwiye kuba bagishyira ku gihugu cy'u Rwanda. bo ubwabo hagati yabo bakaba ari bo bicara bakanonosora buri kibazo uko kimeze, bakamenya ngo umuti w'ikibazo warangaye. nk'uko mugereranya naje kubivuga hagati yacu n'u Burundi ko byari bimeze, twaricaye turaganira, ibiganiro byarabaye ku mipaka yagiye biba. rero abanyekongo nabo nibashake umwanya bahure n'abayobozi bacu b'u Rwanda baganire, inama ikorwe nk'uko ku Burundi byagenze. rero numva ari icyo navugaho, ikibazo kiri hagati y'abantu y'abakongomani, ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda. ese nabaza umuturage wo muri Kongo urimo uravuga ngo u Rwanda ruteye, nyamubaza nti ese afata gute kuba, abyumva gute kuba u Rwanda rutari bari kuvuga ngo nibwo rutera cyane kurusha Kongo? ese koko we uri muri Kongo arabibona cyangwa ni icyo kibazo nari mfite yatubwiraho kuri ibyo bintu naje kuvuga? Murakoze Juvenal Kinga, reka tumuha akanya mu kanya gatoya cyane rwose. Mushyanahemira ashaka kumenya ukuntu ayo makuru muyaronka mwebwe, kandi naho muvuka harya muri kure y'ivyo bihugu. Mu kanya gato. Oya, ntabwo tuvuka kure, kuko hariya ibyinshi byabaye njyewe ndi mu Rwanda. RCD yasanze ndi mu Rwanda, CNDP yasanze ndi mu Rwanda, M23 yari mu Rwanda. Nabonaga inama zahabaga nizo twakoraga, nanjye hari zo najyagamwo, izo ngizo nazibayemo, nzi uko u Rwanda rwabyitwayemo, nico biri. None n'ikimenyimenyi, iyo mushaka kuvuga ngo nituzane ibihamya, nk'ubu ngubu nkunda yabafungiwe iki mu Rwanda, yakoze iki mu Rwanda kugira ngo aze gufungirwa mu Rwanda? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kubera iki iyo M23 cyangwa CNDP cyangwa RCD ziteye Kongo, nubwo u Rwanda rwateye, niki gituma bahita bazanamo FDLR? kandi FDLR nta kitwara abanyekongo, ahubwo ni abanyarwanda bayiyitirira. icya gatatu, ejo bundi ministre izina riragiye kugira ngo nihute, ari mu nteko ahangaha, ejo bundi mu nteko bavuze ko bagiye gushyiraho komisiyo yo kwiga imipaka. ese iyo mipaka yariko yigwa habaye iki? ngikiri ikibazo nyacyo nyamukuru kigomba gutekerezwaho. Ntibakaze batujijisha nk'injiji ngo tugende tugwa mu rwobo. ejo bundi mu nteko, ejo bundi bavuga ko bagomba gusubira mu mipaka ya Kongo yakaswe nabi. Ibyo ngibyo kandi tuvuge ko ari ibintu byakorewe mu rwishisho. noneho no muri disikuru ya ministre uriya w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ngo icyo gihe habagayo FDLR. nawe ukurikire disikuru ye neza urasanga yemeza ko ta FDLR iriyo, kuko yavugaga ngo icyo gihe uhabagayo ngo icyo gihe FDLR, ni ukuvuga ngo FDLR yari yarashize. Kabarebe yabivuze wenyine, avuga ko FDLR bayimaze imbaraga kandi yarangiye itakibaho, ngo nuwo hirahira agatera umunsi umwe ngo yagera hehe, ngo ku ntambwe imwe ngo bamufashe ngo bakamuzingazinga bakamukuramo. Ibyo ngibyo ni bigaragaza ko nta kibazo cya FDLR. none nka Makenga ajya kuvuga ikibazo cya FDLR bigenze bite? nk'abanyamurenge bari muri Sud Kivu, nta FDLR igeze ikandagirayo, baza kuvuga FDLR habaye iki? dore rero izo nizo manipulation zigenda zikoreshwa n'abantu n'u Rwanda, zigakoresha bene wacu rimwe na rimwe. abo bene wacu rero nibo baduteza ibyago byinshi. rero ntabwo ari ukuvuga gusa ngo tubikura mu kirere, ni ibintu bihari. ejo bundi inteko ntihari, ni mubisubizemo muri YouTube murebe ukuntu bivuga. barashaka iki ikibazo nyacyo gihari ni imipaka, barashaka kwagura ubutaka, barangiza bagakoresha bene wacu. ejo bundi u Rwanda rwasa impunzi zako zitaha ziva mu Rwanda, zahajya ku Kiziba, sinari mu Rwanda, babarashe bashaka iki? twebwe twari mu bari bakanguriye impunzi, tubabwira ngo nimugire mutahe, noneho ubwo habayo agahenge nimugire dutahe tuje kuba hariya mu iwacu, nta kuntu twata igihugu. batangiye kubivuga abanyarwanda ngo reka babashyire mu budehe, ngo babanyanyagize mu gihugu mukanya bazimiremo. hari babarashe ku mugaragaro, babarashe bata. ese kubarasa zari impuhwe byari iki? kwari ugushaka kugira ngo bakomeze bagarde icyo bita main d'oeuvre, sinzi uko nabivuga mu kinyamurenge, bagire mani power abantu bo gukoresha.
murakoze mushenhahe Safari Munyarugendo mu kanya turakugaruka kugira ngo ugiye icyo uvuze ku cingiro cashikirijwe na Norbera avuga ko hakwiye kuba ibiganiro hagati yo imirwi yose n'ikibazo Musa n'abari bamaze kuvuga ko ariko imbere yaho nagomba mpijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Mohamed Mujahideen muraho Mohamed muratwumva nduva Mohamed atari hafi reka tubanze duha ijambo Safari Munyarugendo duga ku ijambo kuri ico cimviro cashikirijwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika avuga ko hakwiye kuba imishikirano mwakoze bwana Frederic ndakeka ko mugenzi wanje afite ibibazo yahuye nabyo biba mu byo abantu benshi bibakurikirana kenshi mu buzima bwabo ndakeka ko aravanga ibintu aravuga ati aravuga ati hari ibibazo by'abanyagihugu bagomba kuganira n'ubutegetsi bwa Kongo mugenzi wanje Muhiza aravuga ati no ati abanyekongo baratwemera harimo abasirikare barimo ariko yongeye avuga ko avuze ko hari abatutsi n'abanyamurenge b'abakoloneli ariko yongeye avuga ko za Kodeko n'izindi ngo harimo za infiltre zibamo zituma ibibazo biba mu turere na ziranyeshamba zose rero mugenzi wanje yibuke ko iryo jambo avuze rya infiltre nibyo baruca bara bose birirwa kuri za YouTube bavuga ati mu gisirikare cya Kongo ari ba infiltre aba infiltre avuga ni bara bwoko bw'abatutsi n'abanyarwanda babandi bavuga ikinyarwanda nibo bakurikirwa muri kira gisirikare cya Kongo cyitwa ko ari ba infiltre kandi nagira ngo mwibutse ko ibibazo nidushaka kwifatira bugufi RCD AFDL M23 ariya ni za consequence y'ibibazo bya Kongo mugenzi wanje niba atekereza areba bugufi ndiyo namusubiza inyuma yibuke ko 82 abahutu n'abatutsi banze gufata imyanya ariko baza commissaire de zone baratorewe muri Masisi muri Rucuro no mu banyamurenge iwanyu kibigeze bafata imyanya kuko hari habaye itegeko rivuga yuko tudafite ubwene igihugu 92 nta ntambara zari zagateye u Rwanda ndwakabaye nta genocide ndiyere yakabaye batwirukanye muri conference nationale souveraine dushirwaho akato yuko tutazapfa twongeye kuba abanyagihugu navuze urwandiko nagira ngo mpagarira aho ngabo ndabona akanya katujanye reka duhe n'ijambo reka ndangiriza ngo bwana Frederic yego nuko ngira ngo mubwire ngo icyo RCD twishimira ubu ngubu yagezeho kitigeze kigerwaho nuko habaye constitution y'ubu ngubu uyu munsi aravuga abasirikare mu gisirikare ni hejuru ya RCD iyo RCD itahaba tuba tukiri abanyamahanga kugeza n'ubu icyo dusaba kandi dukomeza gusaba nuko ibibazo byacu bya Kongo nidukomeza kureba hanze yacu twenyine tugiye kabo nka mugabo urwana n'umugore yamara kurwana n'umugore akavuga ati n'umuturanyi wanje wabinteye naho ngarukiye ikiza nuko ubutegetsi bwacu bwafata umwanzuro iri amvugo yo gutunga gatoke njya kutumba yavuye muri Uvira ivuga ngo ugiye tugiye gushaka umwanzi w'umututsi muri Uvira byabaye biriya ubutegetsi ufashe umwanzuro bagahana ndakeka ko ibira ibibazo bindi byose bizakemuka nta muturanyi igihugu cy'u Rwanda cya Uganda cy'u Burundi kizatuvangira murakoze reka duhe ijambo Jean Paul Ndagijimana uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika muraho Jean Paul muraho turaho muri hehe ga Jean Paul Ndagijimana nanjye ndi mu gihugu cy'u Rwanda yego ndagira ngo mvuge icyo kibazo nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze nuvuga ngo ubundi ibibazo bya Kongo nje mbona abanyekongo bo ubwabo nibo bafite igisubizo cy'ibibazo byabo utigute urabona ubwo nuvuga ngo abanyekongo bavuga urimo rw'ikinyarwanda bari gutoterwa bavuga ko ari abatutsi ariko ni abanyekongo nyirizina ubwo rero ngiye nkumva ubutegetsi bwa Kongo bwafata icyemezo cyo kugira ngo bwumve icyo abenegihugu bashaka bwumve icyo M23 irwanira niho ibibazo bya Kongo bizamanirwa umuti nta handi kibazo kiri naho ngaho murakoze Jean Paul Ndagijimana reka dutangure kwa Emile Muhizi agira icyo avuze kuco umunywanyi wacu ashikirije icyo Jean Paul avuga kirumvikana kuba abantu bakwicara nk'abakongomani ariko ntabwo abanyekongo bicara nk'abanyekongo mu gihe bavangiwe n'ibindi bihugu
noneho ibibazo biza ari byinshi, biza ari ingutu, igihe bakagombye kwicara kugira ngo bakemure ikibazo cya nationalite. Kuko niyo tuvuga dutyo, hari ibibazo byagiye byivangamo bya nationalite bituma abantu hazamwa akantu k'urujijo. Kuko muri 59 na 60 impunzi z'u Rwanda zaje muri Kongo, ziza zarize, ziza zifite ubumenyi, noneho ndetse zigira na konseye muri presidence kwa Kabila witwa Bisengimana. Noneho rero abo ngabo no basabye nationalite y'ikivunge y'abatutsi, noneho biza kuvanga ibintu byose n'abari basanzwe mu gihugu, n'abari baje nyuma muri 59 itandatu kabiri na 70 na kangahe. Noneho abo bose babashyira hamwe basaba nationalite y'ikivunge, noneho kugira ngo na za mpunzi zose zihite ziba abanyekongo. Muri uko kugarura iyo areke yari yasohotse, niho noneho bajyanyemo nanone ikivunge, ari abari basanzwemo, ari abari baje nyuma, noneho bose basa kandi baraduhinda twese batugira abanyamahanga. Iki kintu cyabaye cyagombaga kwicarirwa nk'abanyekongo, noneho kigatorerwa umuti muri Conference Nationale Souveraine. Byarashakuje, ariko ntabwo batwambuye nationalite ngo bavuge ngo turi abanyekongo. Twakomeje kuba abanyekongo, n'ubu turi abanyekongo, n'izongera naguhaye nuko ziri abanyekongo, ariko tihaburamo icyo kintu kirobeka giterwa n'ubundi n'aba abanyarwanda bari barahungiye iwacu baje kutuvangira, noneho batuma noneho abantu babona abanzi n'ubundi, kuko amakominota agenda agira ibyapfa. Nje nakubwiye ko n'abaruba none ubwabo abaruba Katanga n'abaruba Kasayi bagize ibyo bapfa. Ibyo ngibyo byaraba ejo bundi kamwe na Sapo bagize ibyo bapfa, hari abantu bapfuye. Ibi twabyitwaza ngo twumve ko tugomba guhora dushyigikira u Rwanda rutera igihugu ngo nuko ngo Kongo itwanga. Kongo yaratwaje yego, ariko niba twagomba gukemura muri interne. Ariko rero ntakuvanga n'ibya externe na interne ngo bikunde mu mishikirano imwe. Safari mu kanya turaguha ijambo gire icyo uvuze ko bishikirijwe na Emile, ariko reka tubanze duhe ijambo ubundi munywanyi Innocent Byino. Mwiriwe neza? Oui, alors muratwumva muri hega Innocent? Jewe ndi mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Ngozi komine Mwumba. Ni vyiza cyane gose. Munafise ikibazo munafise mu biro duga kwijambo mu kanya gato. Yego nazoma generere ikibazo kiyo bibera ngaho muri Kongo. Turumva yuko abo muri Kongo bariko baritwa ari intambara ikomeye. Abakuru b'ibihugu bose bagakorana bakaraba, ariko Kongo niyo nyene ikwiye kwirarira urugo rwayo, kuko ntibaze bavuga ati ngo n'u Rwanda rwabateye, kuko umuntu wese araba urugo rwiwe akarucungera mu mahoro n'umutekano. Icyo dusaba leta nkatwe abaturanyi babo ntibapfuma bavuga ati twananiwe kubafasha kugarura umutekano, batume ku izo ngabo zose zize kurwanya uwo muhari, ngo mutange baje mu biganiro. Je n'uwo muti mbona ibiganiro bya mbere kugira amahoro byaboneke muri Kongo, ni Kongo nyene ibyo byikorera, hanyuma vugane niyo baje ku ntebe baganire. Ikindi cyari cyo murakoze Innocent Byino. Safari Munyarugendo Innocent asa n'ushikirije iciyumviro eka wari washikirije, gira ico mukivuze ko mu kanya gatoyo cyane gose ko asa n'uvuga ivyo namwe mwashikirije. Murakoze cyane. Ndakiye mugenzi wanje avuze neza rwose, kandi ntacyo nakongera ku byo yavuze, niryo natangiriyeho. Nagira mugenzi wanje Muhizi akomeze asubira inyuma, arebe Kongo nk'igihugu cya Kongo, arebe Kongo, arebe Burundi, ni rwo rugero namuha kugira ngo atekereze. Igihugu cya Kongo cyonyine nicyo gihugu gifite impunzi kitazi ko impunzi zibaho, ariko ministre witwa Muhindo Zangi niba akurikira amateka, igihe ubutegetsi buriho bugakomeza irondora koko kandi bagaha ijambo umuhagarariye ubutegetsi, ministre w'amashuri yisumbuye Muhindo Zangi yaravuze ati nta munyekongo wahungira mu Rwanda. Urugero nshaka Muhizi asubireho ni uko yakwibuka ko Uburundi nk'urugero rwaragiye ruja kureba impunzi zarwo, ntabwo ziramara imyaka myinshi hanze, zagiye kuzibwira ati mutahe, igihugu cyanyu kirabakeneye. Kugeza n'ubu igihugu cya Kongo nta na rimwe kirakira ijambo hagati ati twifuza ko impunzi zacu ziri mu bihugu by'ibituranyi zitaha.
ariko Muhino Nzange aravuze ngo nta mpunzi abanyekongo ziri hanze. Ese Muhizi ndashaka ngo tureke guterana amagambo, aravuga ibibazo duterwa n'u Rwanda. Ibibazo twatewe n'u Rwanda dore ko mbibona njyewe, ibibazo twatewe n'u Rwanda ni ijambo rya jenoside rishakisha umututsi rikamwicisha kuva 1990 FPR itera u Rwanda. Iyo nkuru iragenda RTLM iraryuzuza mu Rwanda, jenoside iraba, abakoze jenoside barambuka baradusenyera, bigisha abanyekongo. Ubwo badufite njyewe mfite ku giti cyanjye nuko mbona ko ubutegetsi bwacu ririya jambo rivangura ubwoko barihaye abaturage. Kuwa mbere Muhizi areba amashusho ikanisa ry'abanyamurenge ryarasenywe abapolisi bareba. Namwibutsa ko komiseri provincial wa Nord Kivu General Abavang yasabye abaturage ngo bafate imipanga mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 bafate imipanga batere umwanzi. Iryo ntabwo ari ijambo rivugwa n'umuntu uhagarara igipolisi gifite ubwoko bwose. Iriya jambo bavuga mayimati munyarwanda rudiye kwabo. Iyo bavuga umunyarwanda ninde n'umututsi. Rero mwibuke Hitler yashuhije abaturage kugira ngo habe jenoside y'Abayahudi. Bakabuga mu Rwanda na RTLM bashuhije abaturage babasha muri za milice. Muri Kongo za milice zira groupe armée bamaze kuzishusha umutwe ku mwanzi wabo ari umututsi. Nicyo gituma FDLR yarafatiyeho, nicyo gituma Nyatura muri Masisi inka z'abatutsi bazimaze na mbere uko na M23 yibuke amatakte FDLR yarihishaga umututsi n'inka ze. Ibyo ni ibibazo biri mu gihugu. Ndabona kanya katujanye nk'igihugu yakemura ibibazo hagati y'igihugu. Iriya mvugo ikoreshwa yateye jenoside turayizi, twarayibonye, twarabikurikiye. Twifuza ngo ubutegetsi bwacu bufate ya mbere, ba ministre nkaba Muhino Nzanyi babavaneho, umuntu nka Bahati Oto uri secretary ari conseil wa premier ministre Samuel Lukonde akagenda kuri Goma akora conference de presse akavuga ati twebwe turi ba Bantu, ati tw'abahutu ntabwo turi abanyarwanda, nta nubwo tuvuga ikinyarwanda, n'uburenganzira bwe, atari ku mwanzi dufite n'umututsi barabashaka kutunyaka igihugu. Uwo n'umukozi wa leta ya Kongo. Ibibazo dufite ni byinshi uzabikemura. Ntabwo ari Rwanda, Uganda, ni Kongo, ni perezida dufite, nta wundi. Natabikemura igihugu cyacu nta mahoro kizagira. Naho nasubiriza aho ngaho. Murakoze. Murakoze. Imbere ko dusozera nashaka Emile Muhizi mu gice muvuze ku byashikijwe na Innocent Bieno avuga ati nyabuna abanyekongo ni bakwiye gutora inyishu z'ibibazo byabo. Mu kanya gato imbere yuko tugaruka ku rugendo rwa papa eka n'impanuro yahaye abanyekongo dugakwija mu kanya gato cyane rwose munsi y'umunota umwe. By'ukuri avuze neza. Kongo ifite ubutegetsi bujegajega kubera ko nyine habaye mu impamvu nk'izo ngizo kuko Kabila amaze kujyaho yatangiye gushyira igihugu mu buryo, noneho bahita bamwanzuranya baramutera. Izo ngibyo bifite amateka yabyo kugira ngo bazambye igihugu, bashyiraho umuhungu we wamaze imyaka n'imyaka atavuga n'ijambo na rimwe kubera ko ntacyo yarashoboye. Nawe bacishijemo iyi miyoboro yose yo gusenya igihugu n'inzego zacyo kugeza uyu munsi wa none. Noneho rero ibyo avuga bya Tabara n'ibindi na za FNL noneho nazavuga FDLR aze yihora yibuka ko twebwe twasenyewe n'abatutsi Tabara bavuye hehe mu Rwanda no mu Burundi. Niba ari ikibazo cy'ubututsi rero niba banza ugira icyo uvuga kuri Tabara yadusenyeye abanyamurenge bose aho bava bakagera mu gihugu bari mu nkambi 3, kandi izo ni inkambi babaregurupya ahantu kubera ko umutekano wari wananiranye n'azabo zose ziragenda. Ibyo byakoze Tabara na Mayimayi ya Kutumba babifashijwemo n'iki n'u Rwanda. Nta buryo amahoro ashobora kugaruka mu banyagihugu mu gihe harimo nta n'ibiganiro bishoboka, mu gihe harimo ibyo hanze nibabanze u Rwanda ruvemo abanyagihugu dusigarane ikibazo cyacu twicare hasi tukiganire tugitorera inyishu. Ndabona dufise umunywanyi yaturindiye mu kanya katari gato Higiro Don mu kanya gato amasegonda 30 ikibazo cy'imviro kugira ngo duhe ijambo abatumire bacu basozere bavuga ku rugendo rwa papa n'impanuro yahaye abanyekongo. Icyumviro cyanjye ikibazo gihari ni ukuntu Kongo ihora yikuraho ibibazo ibigereka ku Rwanda. Ibi bintu ntabwo bizashoboka. Kongo ifite impunzi zirenga 80,000 mu gihugu cy'u Rwanda. Bano bantu bari kuvukira ahangaha
nabo bagakomeza bakabyara abandi. Imyaka irenga 20 ishize abana bavutse icyo gihe nabo babyaye abandi, ariko ubu n'abantu bari gukomeza baguma mu Rwanda ahangaha. Kongo iratekereza ko niyo yatsinda M23 kano kanya, intambara izagera yikarangira, abo bana ntabwo bazashaka gutaha. Amasambu yabo barayafashe bayatuzamo interahamwe, bamaze kuyatuzamo interahamwe nizo ziri kubirukana ubu ngubu. Abo bantu bazaba hehe? Akanya katujanye, reka duhe ijambo bwa mbere na mbere Safari Munyarugendo, mugira icyo muvuze mu masegonda 30, ijambo rya Papa, impanuro y'abanye Kongo mwazifashe gute? Murakoze bwana Frederic. Papa yaje muri Kongo, dore uburyo nabonye amagambo Papa yatanze abwira abayobozi, abanyagihugu n'abakristu n'abakorera Imana. Papa yaje nka dogiteri waje kura umurwayi witwa Kongo. Ndabona akanya katujanye rero mu nshingantahe Safari Munyarugendo, Emile Muhizi, ibi bibazo ntitwabihejeje, tuzobigaruka ko akanya ni kenshi. Nashaka ndabashimire cyane rwose ku kanya mwatoye. Ndashimiye na Engineer Cornelius, ndashimiye na Nadia Taha, ndashimiye n'abaduteye akamo bose. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza, muhandanye mwumviza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika.